May samang pa yung love song apo ti sagot mi kada kayo para katagiti agin innayan. Dito yung kasunatan. Pamparelax na kunatan. Ito yung pakit-kit lang kay ta awan kuman pamaliw ken kwata tangkaano man sa dinuman daytoy ti arapa ako may tured na tupay ata nga kan ken bisuye nududugan tungto at huwa akin intuudat lang siya tupay nga ta ket ihatag mo no bantu nga pinang mo ko. Dumteng tuti ka nito nga tibuok mo ketuban ubanan ton ket intanto suryanan ti paspasama karata dagiti naglabasan ta sa diwa entanto adwa iparibiri kuntuken ka daydiya karikken ka asiksik ala enti ipatek ko uray entun uraw to uko. Okay, here's a request from TKY from Lorna Albano of Riyadh, Saudi. Pa-request man sir, tayo may isang asunata nga imbag lang amang liwliwa kata kami dito'y Saudi. Kaya diti na dumaduma, wala si utaaw. In kayo man nga kantahan dita, then awan nagpasula. Once again from Lorna Albano. Sa diwa entanto adwa iparibiri tuntuken ka daydiya karikken ka asiksik ala enti ipatek mo nubanto uraw to urayin to Apo ta. Kot-kot ka ito mga kot-kot ka sa mga mga ipon jisol niya. Kasan mga rutat nga masa, di pa nagkanta kita ka. Okay, asang cold? Ubanan. Ubanan. Sige pa. Nagragsak. Nambangal daw yung mga sorteng sa pagkantang scooter, nagragsak. Oray ko lang insala. Tay kadwa ka na security guard tigiya. Para kasi jagat nga kapitana. Thanks. Ulit. Pagsasaron mo naman tayo requestan. Kung garot. Okay, ilipas na tagitan. Aha, mano dyan kan ating JM. Request mo man tayo kanta niya The Power of Love. The Capsule Nora Sarmiento, parang kay Salvador. Lord, I come to you. Okay, taman. Nagsabay nito, tipano uno. Akong garot. Those bugs in the morning of love's sleeping time. Kaya mo kantaan. Rolling by like thunder night. There's a look in your eyes. Hold on to your Bumasa ka kadimot to, nakadagitamot to. Nakatama na po ko to dito yung background. Background, okay. Kaya yun kabla man ni Batong ang madama gararamid kulong-kulong ken ni rating ang madama nga agwil-wilding kastamot ni Dops kan panday ang madama apo nakpak telandok tingong kablaaw ni Bok titurod sur pakipilay si Rock ti Pangeling okay nalpas mo tayo hindi si Rock ti Pangeling
Kinalalaki mo na ka Jolene. Ano ba iti pagpagano dito? Good PM John Mark. Kuya June kapagablaman tayo ararumak. Uy, nga ni Gina nga binasted na. Apayan. Ididinamag ko lang no mano ektarya ti dagada binasted na. Tinabasted kilong. Dinamag na ko no mano ektarya ti dagada binasted dan Apa yang matadamagam, Diyos ko. Hindi ka pa ilagay. Apa yung agatangam? Kasati agarem. So kasi kabalong, no garem ka ka, hi miss, kunam dumaan. Aya trabaho ni tatay mo kinanay mo sa kasikaan na trabaho mo. Kunam be practical. Diyos ko sa kantol papalaw, intunog din na kayo. Ay, tataalam mo, baka ngawang kayam ti trabaho, tinagan na mo, di supay nga pakananta kunam to. So nga, as early as now, no, magaram ka, kita am da jikwam. Hello Alding, no kunam mo kanya, na may I have your income tax return. Di ba? Among nga dagos na mo na ti kwarta na. Oh, wow. Ulitan man balong ka napintas ti rhyme na. Ano da jay? Aji kano ka aji nagkukatatay ajay nagbati. Napintas kami ti rhyme nagpaisuri siya ka maka ano jay? Da jay ngay. Ano? Aji greetings sa tayo nga. Before that. Power of love? Adapin natin to tinga napintas ti kuana. Oray na lain sala. At agar aramit ti kulong kuna na. Ay, kulong-kulong. Okay. Ate ka rin eh. Bali. Before, after that. Napintas kami nagpasit pa nakakompose na DJ. Kuya June, kaplawak ni Batong. Amadama garamid kulong-kulong. Kiniriting amadama. Agwil-wilding. Kastamot ni Dobs ken panday. Amadama nga po nakpak. Tilandok. Tingko ko blaho ni Bok Titurod. Dagita. Kaya pala si Rock Chipangeling. Talaga nga ilik ka na ti rhyme. DJ greetings na. Hakat awanan ti international lang madupay lang nga po iti siguro ka dati makakatkatawa dito eh. Apo nagadetek-text ito ya apo nga sa bali tilaw-lawatan na nagkamalin sa tin-text. Iso nga nagsarti nga basit. Apo ito sa bali baka na kung kuna laki din. Nga ro, di nag-request apo iti kapitana itatay kat patgan miman kat biru ka bait. Kapitana. Ay na di request iti ang kapitana. Aha. Dapat pa ibit nagtimpla ti kape ni John Mark. Kapitana. Balong, may kana. Bakante ti ere. Black time. Aha. Iti apo kapitana nga sunata may kita nairaman na po. Ijay second album may entitled The Dakamin. May kan balong? Sika kami ti first. Ito ka nga kuman siya. Sige nga ro, nagtimpla ka pa lang. Ti kape. Ay kapitana, ipangluwang dayti asong ngata. Ingkalukuyen babae nga at patingada. Kastanda iti ingkayo amin apanakimay maysa. Ingkay patapuken salo ng ragsak ipakita. Ay kapitanan ni kagawad agpagpadaan ken ka. Tingkad liplipatan guyudem nga isalang. Iwanes wes yung agpadpada paatiw kakat karuba. Sakay pagkaag itirang sak panakit katwa. Kapitana rikusa
salunan wen ala Biagin ti panakimay may sa babae anak mon rekta di kaksar dengat pandanggo ipalayog mo't patong mo wanes wes yun abagayo nagaay-ayo ay kapitana ipangluwang daytoy asunata ingkalukuyen babae nga agpatingada kastanda iti ingkayo amin apanakimay maysa ingkay patapuken salo ng ragsak ipakita ay kapitanan ni kagawad agpadpadaan ken ka tingkad liplipatan guyudem nga isala iwanes wes yung agpadpada paatiw kagat karuba sakay pagkakitirak sa panakikatwa kapitana rikusip sa lunan wen ala biagin ti panakimay may sa babae anak ng rekta ikaksar din nagpandanggo ipalayog mo't patong mo wanes wes yun abagayo nagaay-ayo biagin ti panakimay may sa babae anak ng rekta ikaksar din nagpandanggo ipalayog mo't patong mo wanes wes yun abagayo nagaay-ayo ay kapitana ipanguluam daytoy asunata ingkaalukuyen babae nga agpatengada kastanda iti ingkayo amin na panakimay maysa ingkay patapuken salunan naragsak ipakita ingkay patapuken salunan naragsak ipakita Dito po iti Sonata Napoluan Kapitana nga nairaman na po sa jay second album entitled Da Kami Manen and that is May Paay Apo when naaramid naputar para kadagiti asawa ti kapitan nga isu ti kanayan apo nga makikita kadagiti salsalonan o dati kasta nga agpaskan no dagkasaran dagitan apo iti kapitan ti kang runaan nga makita mitang tumulong mga awis kadagiti babae ayan so kasla may sa apo dahil tribute to all kapitanas in the world nga nagserserbi apo iti barangay nga awan iti sweldo na kaslaki ni nanay ko okay remembering my mom thank you very much nanay for being a kapitana and of course iti nanay mo ni Jan Marca nagbalimbalang kapitana kan kadagiti agdama apo ang kapitana kat may sa apo nga request ito ay Adi June kablaawan man da barangay Kagawad ni Canora Seriales David iti San Sebastian kini Mrs. na nga ni Joy anak tabilya to ni baby iti balasang lapitan ayan matik nga na bigsot nga na panunot kini ating kini kaanakan Joy Lapitan David ti belated happy anniversary iti Kalman greetings coming from Doktora Felicia Velarde Seriales MD. Just kidding. Nagkabukin ni Mami da, siyempre. So, ti doktora di balay dataytan, no dati masakit. Nakaiwanan na dagiti anak na idi, uping pa'y dagita anak na. Katatan, dakulan, tayo, baro na, tagsal-celebrate iti anniversary. Idi Kalman. Sa Jay San Sebastian. So, hadang nga nagapukin ni Manong Felicia as well as nagapu iti pamilya Nikki and baby. Happy anniversary kada kayo. Nagapukin ni Mami, siyempre ni Tatay Felix Seriales, ni Antim nga Gina Seriales kinibubot, kada kami kinantim nga Juvie, kada Odessa kini Jojo,
Sinsin mo pa, dagiti kakasinsin mo pa para kanyada ay nagapu kanyada ta nga mga blaaw ka. Siyempre, dito mo tisagot binga sunata kada kayo kini baby. Bago kami agpatalastas, may isang nga sunata nga mga paduyak-yak. Iti defosyon nyo nga kasawa ti maysa ken maysa. Sabay ko man, tao matitugpay di tawan nga kay panagkatuwa. Pagkamot at atidog ti angas sungam sika. Ngaron, ang subli apo iti 4-decade duo. Kalpasan na po, iti sumagman mo nga palagi. 97.7 Sweet!